Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell also for more news. Kebot ekasa de ma NPP amayoku no na ende Madam Hannah Bissiw a National Women Organizer de ma NDC amayoku no we hu ama ne papa ewo Kebot ni sem. Kebot ni sem okay ina ne se Hannah Bissiw se bi okasa tete de na dwenye ena de papa bia ba o mai mu NDC fu bogo ne ye beka ya abra His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ena ne Vice President Dr. Bawumia e de adwen bai se enkrofo a omu wo Ghana ha e wo abra wo de won hospital a omu nya mu jententem ne do so nti won fa bebi a te say drone embra se ne be ya e betumi a transfer blood to another hospital to save lives no e bai na NDC fu se ha ne ha titru pa Hannah Bissiw o se kwhwe nkrofo ho awadware just wo dwe ho kra won ti ase because of politics nti ade papa bia nye wo man mu adan sometimes I na me ya Ghana for money yen bia ye ni party bia ade papa bo man mu because of politics nti wo se yen sa party ni NDC for the second yes ake sa party no drone last me call brakwa anadwo what I think 30 minutes now drone by 6 akwaba 30 minutes within 30 minutes now drone 6 akwaba because then they brakwa omwenya hospital doctor aba homo your operation within 30 minutes now drone 6 me record e kwaba na ade asenti nse ma adelete e save lives and kada ben na car betu afi brakwa akwa asikuma akwa kofa moja asanso aba na nipa na ewu another ben omudi nipa na bekwa asikuma because of blood inti enso drone yi bai NDC for senye nende na American Vice President Kamala Ababeka say drone na His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na the Vice President de bai no ewiase ina Ghana na ya boye homode papa eba ne say drone e save amanfo a nene na Kebot tete na o se hele ha Hannah Bissiw de ebe wo so a eba na odigi na senye ebusuafo yenti nsem a Kebot eka ede etre Hannah Bissiw post video be so amu praise Nigeria ni bia wo say we Ghana ni na so wani anso amamu aban we bu eni nyuma pa aban de gu akwan mu dia na onhu usu nipa na unyi nipa na ye no kura nso other foreign countries no na say a drone ni ade a ye ba ya na sa obai a efense NDC fo tutu ni ba ya ne busu ne no fo hu na afu nwi NDC tutu ni ba kura conference mpukura se drone na ye de ba no Akufo-Addo ene ba umia ye omadwen se wo mo di betwetwa nkrofo deja omu dware a na drone ni namso ebusuafo ensemwe na Kebot aka ede atre Hannah Bissiw na hwehwe o mase as a doctor o obabasia doctor be kan san kwase asem we wo Ghana ene drone hweso mfaso amenne yenya amamman a omunfi Africa foreign country to say European one of the European country minister prime minister ejira platform so mount to say yeka the word now ene amman o matime develop wo draw mu a omutimi di produce more the highest moja I bo man the whole world Ghana na that first ba wuti Ghana ho a wo firi krom ho wasi wadwin pi se enye mahama pa na de akunya no so de ade papa bi ni asase we so a wo a wote hoi wani beso na beka ho asem enti ebinum omu wo nyansa no omu adwen atena se ehu se ni edijo Akufo-Addo atem ni edi na tem de bi atwam but ya dwene ho ehu se ade na papa ne ye no ade papa e betima bo man ne daachi nenso
ye di nkwase asemmre bi atwam ntina wo se na yesa ane e won krofo bi o mu de o ma ye o ma si o ma dwen pi se Kufuor do mo obi a 1 billion cedis a day crash of any dia or appreciate it because enye John Mahama enti wo a wo de wo se John Mahama na aso be support no enye problem and this year enye problem but that man is very 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 wicked man. Me say John Mahama within this president bia be de kunya so Ghana bakosemu ni papa sa no so generator no ko wiai Kwame Nkrumah de generator ba say moving sisi offices na mo ewo ho no office no any light on ma so ne bole bamboy Mahama bu ko tire o sare bo say the whole bole bamboy ni papa na wo generator mo use ofie kro na ni nkane na ono nko a Mahama ba no mo light wo fie tam generator ni fi office ku sin fie selfish say be ya ono nko be dide ayusu Nkrumah te ya o ka so ko holidays aba na o tu ni friend so de ba o me papa ebe di ade amen ne sa wota ne woni ba o me antam enti sa wicked person wicked man we na se wo si wono ana apena is unto you ono ana ase o me di ade ma na omfa na yere nkohwe 1 march 82000 omfa na se terminate obe ni se die ene oba so obesi airport full airport wa ebe koso man be $500 million full one ebe cost times 600 plus because we ni boja ye sika wa kremu he na no se du kokwendo e ko twa bai be bia ban emu sisi aban dan bia no na ase du nketia akosisi block factory ho ai no so di gini sika aban ni dwuma bia ne ho blocks no otwa anya na nyina ka nwuram enti omo pekwan sa aba enibere so abedidi no mako na wa wote wa wosi na ado bre so na ayima no wosa tane wa no bekasa na ado na nka pride I check nko pampam because oman no mu ni page me too much oman no ye won krofo oman so omo praise my post video bi so omo praise Nigeria ni bi a wo say we Ghana ni na so wani anso amamu aban we bu eni nyuma pa aban de gu akwan mu dia na onhu usu nipa na unyi nipa na ye no kura so other foreign countries no na say a drone ni ade a ye ba ya na